Afenso no YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com so sending in da ya kruche dia kogwa be for kwan fa sotie radio no so fa ho a wonsa ebekan yen apam dada eka ho bi menua be ma Jeremiah Samson enso eka ye ho Augustine so awie ye ne no a na mam yakosua goabo agenso wa hase no mo a abrewatia OHENEYERE menso me wo ha ye nyina ye kan bom na MWHO asem no ene special edition yetimi ede aba wakwemu endpoint homeopathy clinic eya hotofie ukwa beka say I am free from all chronic diseases ebi etese prostate ho nsensem ana se bia wo sem obrebo mu wakoma ho ensem enkoye wontin mu nyalo wa hodo ni nyina da pacho share signboard spinters kwana so akra ha ya no ukwa obetu ni nyina se prekope ede amount krono mabo hia so ya santemantemo ene ne nkwado mo na mo bekọ ho pacho bia na ya wo ho nsem eho akwatwe de ama wa prebia na nso no enye ye mpacho eye bibi na esi kwan esanse wotwe bibi afri so na maya na bibi ekitemu ntenefo ni kire hwai na endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten yedasio woni Dr. Kwaten ni apamfo ni nyina danhwe na wontimi mu na eba no nyanyafo ni bi netimi ewo abofra no na nigye enwie mu peye wadaroma no mpemu ne nkasemu ha hodo nyina da wo hwe etoatoa eye ne ye ewo ho massage nso ekoso 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 0274 234321 na waje oso wodi na kwaye 3D yade bia mpacha ho na wode ho na chese ohyew enso edew ohunam nyina ya wo ya ohunam nyina ya oboho ye omre wotimi wo sa waposo je ho anje wanumu ato wontimi enti bi ni wada roma edro ya ye betimi de yensasi yemboso asan ye hwene so apebu aka kire wo se obetimi akwaji bi anom wa bresuro bia no ene hu bia enti akire no eye time herbal mixture wadaroma maybe bia de to no watu aheta e wo doctor atafrija opambo be ma no wasene na nanom di no bra ene no han no tan de ma no wanfa ankwati ganafo eno ene waye na duro di abadwama so yenyi bie na entimi emwa yo betimi afre doctor 0244 417669 0244417669 na bibia so etimi akoye pacho eya yendidi nso ayeduane pa ene wose yensa eka enuane a wobekwa akodie aduane esi gata so na wudi me pacho se wanhwe ya opom de ho nsem ena wode egro atopre no wanhwe ya eda bia eni ache no wobenu ho esanse ekabrane ena eba abesoye wo so yade ya chese eno ho kon no akoye krankro ena eba abesoye wo so de hawni abenedie sikasem chese ebewe wo no ena eba adenti na wontuom ne kanfo ani nkyeremu ewo hacho atomic kwan so transaction che ho a na Hajia special local foods aduane perfume wo aduane pani fufuo ni nkwa wodo bia bi ewo ho afei banku ene tilapia with hot pepper anasa wo shito bi ope okra stew anasa soup ni bi nso won sabeka tz ni bi ebuso de ehuo no tozafe no wache jollof rice fried rice abetie aprapransa no ho ene ntiti ni nyina mpacho bi ewo ho wobetimi afre sisi ana delivery guy no wabrɛ bi anopa na wotwe pepper na aduane ni nyina ye krado sanso ena obeto mu akosise na wotwe pepper mu 8:30 p.m. ansa na wasore akope baby edenkase na kogu social media handles ni nyina so no Facebook, TikTok, Instagram and X no Hajia special local foods wonsa ebeka no number obefre na delivery guy na baby bia da wo samo ye nhyiamudie afahye bi anasa woto party bi anasa wo ye edomfre dwumedie bi ampacho se ye we de anasa yiyo no Hajia ba be serve wa hoho ni nyina kama e de amount 0246 359921 pacho safa uchre duane bi obi safe na mi password 0246 359921 and 0535 484392 0535
484392. Now we did we are ensuo eyenkwa over 70% ni peduano eye ensuo enrada utie healing point dwumedia Dr. Yusuf Bae no bekyerɛkyerɛ yen wose to da bia enipa se omoja so betia eto da bia na eye ensuo ya kyese enni wo nipadua no mododo na ntia eno ntie no mpacho enye bibia wo yare anase o moja so ate mekwa akoto moja duro da bi eya no munsuo umoja ne bedoso wa bra wonom kasa mineral water no iron ne alkaline ya yesumagu muntin pacho ebetimi abo asiesie wo ama empo nsu fi bi anasa ensuo bi ayade wo ma wonom ede akomo no wonom kasa mineral water no na na dodo de ne nepa no esiesie nsuo na eye bone na wadi nkan no ma enye kasa no na ese kasa no esiesie na no hwere wo nipadua no kama ede ama o pese wo honam toso wani mu atwintwa mo pese wani mu toso mpacho kasa mineral water esansa abribia no wo ye hydrated inte no enya ade a wonam no ebe moamoa na se won kesi bia na se bibi ba ho pacho eye kasa mineral water no bi na yenko gibi ekuaku ahodo organizations no ana se bia institutions ahodo wo ye wo to party ana se bia wo ye wedding ana se bia wo kra wo de no mu ye adwumako wo pe dispensers ne bia pacho bi wo hoboto once no so no enketwa akesi adentemo ebuso sanso na sashe one no so no ewo ho Kasaloma Ventures na kira kwan ewo Taifa Buck Hospital na chi no na edin so pay ababia ya oye ho no anaso ye nso na hotel sanso na fidie ne ye papa na eye mono nso wada Roma occasion bia da no wo hia kasa mineral water bomodi a ene no entwetwe nkomo ewo 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 0303 965 780 na bibian so entime enkoye Kasaloma for wonom so emano no na opesa wonne MWHO asem etwetwe nkomo a wada Roma ye sorry ya betimi afre eye 0509 438 463 0509 438 463 me can de chatwo 0509 438 463 na bibia etime akoso Jerry mpacho me mo akwaba ya medofo ona moti say nyame adum mpacho so e nyame adum o hwan ye fepa dasi era Kristo so ase apam akwaba yeah na what to say oh de nyame ayeye Jerry abo green black shirt kama and I didn't watch no brand up a life for papa ko cancel ayesiboy and I want so wash white shirt na ma share down no black and I wash down black or her boxer na red and the na sa the MP what kind of side eh this one be say boxer so apam so be so dey assemble and yenya da bia yenya mfinhia nwotwe ane sabo so me nwotwe 8 months na it is 8 years no 8 years and am pesa me can 8 years pro when che benya 8 years say sompa no nyame na mo ne nam no da kro ye nimfia pem na into 8,000 years no na sompa so trendy sompa is trending and trending eti ye danyame asentine wa shefufu papa na ase asori ana no kre miguso anopa no danyame asesa na ase asori koso no kre okay eti ya bat na tene nsema akosua gwaboaje adibie de nkan asom yen kakra ya ye de e mane se love yourself enough to remove yourself from spaces where you are not valued or appreciated. Love yourself enough to remove yourself from spaces where you are not valued or appreciated. This quote is hard on self-love and boundaries. Loving yourself means knowing when to walk away from places where you are not bringing value to yourself or getting the appreciation you deserve.
anaasɛ ade bi etesa so utimi twetwe ho efiri saa mmea no enu di adanse so do ho in Ghana here, in Accra here, or wherever you may find yourself right now. nti sɛ Ghana ha sɛ nkran ha na ba bia wo bia MWHO asem is urging you. wɔse MWHO asem no sew sɛ surround yourself with people and spaces that uplift your key. nipa ebetimi epagya wo efiri baabi eduwasi baabi no saafo na ese odu wo mutwa ho hia. If you are in a situation where you are feeling undervalued or unappreciated, so kote bia bi mu a eho no yenhu so mfa so ana se de abeye bia nso wo mani a it might be time to re-evaluate and maybe even bounce. You see, I am saying that it is time to re-evaluate, to re-evaluate and maybe even bounce. Okay. Obesign. Enti de o kan nyina no obo evaluate nyese bi o the politics abam. O kan kire o se o de se obia hu wo so mfa so okra o hwa bre aba so be so ho ye wan kasa package wo na fe sign ko wachi ba bi ahwe asefiri no ko sha asefiri wo na so de. You must always prioritize your mental and emotional well-being. You shall or you have to prioritize your mental and emotional well-being. Enti wa adwene mu mental health asen wo de ba be so no ena afi se de watenka ne bibi kan wa eyo wo no ya manu ni hia pa prioritize because you have to be a top 10. Esan say wo no uyobi e wo se ukosoro. The heaven is your limit. Not to be limited. No moment from say yenka won hye. Apamo wo baby na se honye wa movie. Ekro do so ayentena fa konye ni wase. Okay. Abrabo we no da bia me se ete sa pawa. Panyi sisa wo boy ni mu na nye da. Pacho da na chire. Tina kane no yen tete no. Abrewetia. Me ya be for abrewetia da obi ba so you abrewetia na oledi na wo ha say no mo no. Pacho e kane no say na ye wo ye friend say tape no. Cassette just say orewande. Ai. Ansa no wetimi abo achi no. Enti abrabo sa nete oba na okopim a me pacho eya na wasan wachi. Okay. Ment na fa konka say e na me de ahya na me friend no me ko baabi ho na ekoso me mu. Ho de me nibusuani bia ho. Nibusuani bia ebinu mu ayo esi wonye. Why can't you? You can. You can. Okay. So obi aye no watimi dia. Unso betimi. Apame no ne sometimes I say baby am way. I'm not valued. Yembume yemfa me nya hwe. Me wa say Adameka say you shouldn't beg for friendship. Baby wo wana wo pesa wo ni wo bi ka bom na wo mpe wa. Me pa cho tu hofo. Okay. Che ho. Baby anye wa baby bejo. Ana baby anso ne ha. Baby abebe to bia ye mpoyem. Baby a ade a say obi akono de no odom. Baby an ha ewo jaman. Obi akono de e no odom ponso no. What temperature mu ya nya wo ho ade. Ana oba afon, ana wo oba, ana wo hu fi. Ni ye to ho ni ye boro. What are you still doing there? Wo twa de na wogie. Na kwa homa na se ni sika na se mefa ni se ni tadua no emu denti na oda so te ho. Woti awade ase na nkadua ananse de awuso de se ntikuma ase entonko. Woti awade ase be ma ya hya ase wo no monsa. Ukọ bi se kire ndo wa hu ye so oho ne de ade akokọ na ni abo. Investigation na me no obi din ko wo se ni nipa no anye hwehwemu ye sometimes so ye ho hwenye ye. Yeah. Ubeya ohwehwemu kura wo hu nipa nkosi. Wo de be siewu. Enti wo hu say this is the real person amenenete. Ne character na se ni suban ni. Ma bo wo pa ye nye ye. What ya se e na ye boro wo. Be ma ekono mo nsamba wo pira na wo hu nkotwa wanimu nyina so aso a. E na da bia wo te ho. What are you still doing there? Dwane jo krankwa.
we are all Christians. Yes, said the onyankopon ya ka bom no. Many pebi antitim. But many pebi antitim na ma se nipa koro no so. Emfa ono ankasa ne me yonsem ene ne tumi die ene na kwa homa na se ne tadua mu de. Emma one wo mu entete wa abra wo de wo kwa akɔhye ensie do amo ono na tena sase we say so. Don't do that. Inti mani pebi antitim no nyese bi obi ebe wura mama mu ntemate na mmomma ono nso kura antiti mu mfa nkonse do oba wo yati bebre ya kase so ye bono edawuro mamote na ya bro no okaka maame foni bi ne ayifoni na aware de akua atena ho saa ade a ebe kase saa nso na enye man bi saa bia nso nye fanesa obesesa nyame na sesa nipa nyame sesa nipa o de fa nipa so no correct na mo to da bia me fam ne se eye nipa ne mra yo ede na me yeboa semetimi ayede aboa nipa no okay ama watimi asanka na ho de afri ne mra yo na e bia eye bro eye de dia tema no yaw ne nsane ma no masama ye bia emfa me de amanyame still a nipa ne ikume me pacho you are not valued there ene nyame anso mti twon ho Choho. Yonko bi wo ho ne fa na so value yen wo kan hwe ane abo wa asem wagu ne me pacho respect yourself. Okay. Bu hu obi am wo bu hu. Ti ye wo se be kum osona ha ho am okua ho nkopira. What am I say? Wonim de da wanim. Ti na me say obi akono de e na odompo nso. Obi a ending bia no e yo be starting point. Ampa. It was so where they me fanning ya she be graphic amaken kan ye jai and so bloody what patch obi nya wo de wasi ma po ma eja so graphic waken kan ato egu no obi so e bi kra pe dia ye decoration what I say no correct etin patch e moa ho sa na na o de na sa wan hwa obewu patch yonko bi ofa na mo twa so baby wo ho a baby e beje ne ye be krokro yeah nyese ye krokro nse ma wutiri mu nya wo de to da bia wo ye bone ye wo se ye sindipi e ka kire wo because da bia me se sa obi a wo ye bone wo ye papa da bia ne ye o aya de o de o ye de no ano no ye ntimi nyi watan a mpacho o mo gige wo de wa kwa amnem ana o mo de wo koto finem yeah ye kanfo du afro no ye kanfo wa chacha wa hwe ase e no wa chacha eti da bia me se me uyi matan ma ni gise ni pakon ni nyankopon because the ultra san pempi no nim se na chiachia eti se wo ya de ne se oh aha se wa anye ni ye nipa no matter how obesi aka de akire wo so obeka na bufo so obeka no bokosem so mpacho accept it na da no ho free samfo so no gitum na da no ho free samfo na ko wanim bobo obabi abia na binya sa de na ye ka yesi e be krokro wo se e na ma utiri mu nya wo de da bi se wa kan wa asem nti o mpe wa asem until you must do what is right. So why nyele sa na ye kan wa asem mpacho gitum necessary ho na etena e wa asumdwem enti ne kakra de ma mo no mo aye buru mo ofie di mu dem ne ye dem to mesini na e patapata mo ne akofa 100 cedis 10 your friend 1000 ne dey apata last 3 days woman bi amihia no nya akra hase no ni kunu de 1000 bra me se menje fa pata no ai why den never enfanya den ya wa bono sister no so this is not the first time I was sad no ama na ni echi he nyina wanya mark da ho obadam since say was say that is how he has been treating say obono da bia na compensation or start here edin ka 200 cedis no akoton to mess ni dia aka ho 6 years afei oye no oba ni giga se ebie we de mentena biem ne ma me se anya hwe mema de on be sachira ni aburo na be ma ne ba ntoma mienu afei 500 cedis say they do 1000 cedis was enough is enough ena yen hwe de ye be ye betimi aboa ne mum o try wa ho odin nyina da omudie nyina da odi amanya nkopon ade na ekoso no wo se spiritually bibia ni we back no nipa na ni sune ne ban what are you still doing there? Johnny Joe Crankwa. Sorry, I'm sorry. Ma ko catch them me mre bia me ni di nkomo se oni wo kunu te woni be ma bi te woni nipa bi te se yonko se nua se den no bro wa nya bro no krampo se wa bro wo kra se wa ye o papa bi panya na bia ne nsa akopa da kuru pa bi na bia wa bo ana se wa ye oboni bia eya kai papa na wa ye wo no
nefa che no okay se wan dwendwene papa bi a oye omne bi ene se de bia na wa ho kire bi ma oyi wo free mu no a na wodi bone ne nko achi abesi ginaye bi a emwa we say nipa bi enokre na mum consistently to aso concurrently okay frequently na and simultaneously okay pacho back okay back off na bibia nso nya saade a wan hwe ya ubedi nkan na nipa no ono te ho obi wakra osa ye hufo na anu adanye oba bi ne ne mansin o sesen e kotwa agya to mu ayesa ode sade padlock esa tum we chese be ya o muntimi mpie obi na ono asa akosen no ne na nakora aka oba ne na aka ho na wakomo mu nyina o ye hufo nso untimi enye ntenase apam yaba yaba so de yaba we say ni si ase no na jese MWHO ASEM atene sama ye de ebre wo no na ye de esie no na ene ye beko afrefo no so ntem SOMPA ba ye de dwumedi ahodo na no na e de abebom on 17th of March 2025 and SOMPA 106.5 FM Accra ye beji adwa Ewo Accra, Domi to be precise, Watermelon Street, and I say Green Hill Street. Se ufri, amasamai neba, wotra eye tantra he runabout, na oba wenimwa mi pacho. Kwa na enam eye Eco Bank hono, mi pacho ho, eni ye fana no kwa this oko chama 7 answer. Enti ubetimi ye rem wa tantra hill runabout hono. No fascinate ho. O de kwan na ewram odome market no udra Green Hill Street no ewo wide obeba street anase wo frachi botan so na eba wo trachi motam wa second junction on your right and I won send fa so junction ebe kan say kwanta ya to so mienu o nifa so ho no na yengu so no mfutu kwan no so no mpacha no na de Watermelon Street anase Green Hill Street no unya tisi ma ofa Eco Bank dan ho a wo kan dan 1 2 3 4 5 6 na no ewa won sabe nkom so atwa ho ana yewo wo freedom market so ba sa Watermelon Street pacho eno so sa o kasa na se Eco Bank dan no ana se Eco Bank ekwan na pacho ombehwe no mu akyerew na ye ba ye no bosome enwotwini onyankopon ne ye de ne yie apam 8 months SOMPA FM personal experience oba ufri ne ba ha me free nkransa na ba e o won nkransa na ne matesen na ansa na me free nkransa ba na me kofa asunwa na ba ha okay o ko sunya SOMPA ansa sunya SOMPA ntina me wo ho ana ka se ka ho don't sleep here today. Don't sleep here today. You're gonna sleep at Accra. You wake up in Accra and I'm so wow. And so say now what you're saying. Na one say some no dey yenya ka say be some woman ya. Emfa ho ne ba bia de obetu bia no. Password no eye som no a. Nti some no dey no ma hu say e wo say yekoso a ye som. Na mom from Nkransa Kumase Kusunyan bra Accra he said there's some pana yakese and from her to aha ya be aka na okọ Sierra Leone SOMPA SOMPA Sierra Leone okay South Africa SOMPA yeah Kigali SOMPA no correct and Zimbabwe SOMPA na so far so very good so far so very good yes so far excellent yeah SOMPA no som ne mayampa na som papa no na se wohwe programs ene se de listenership no empo obi a ode ne bibi beba se bo ho dawuro abra won hye de nimo fresh and brand new afei no waba na obenya hotoso saa no eno di adanse se nyame no a SOMPA de ne sha ase ne eye adwuma papa na de ma me feel kese pa ye se ye beduru ye no eni gina na ye che se o de sei na ye be boaboa ye hu na fe ya pa ho ntama na ntama pa no se me compare ba bi ntoma pa me hu sa ha no nyame de ya compare lunch na oh high godly giving sa nyame de ya empire
nyame asɛm afutuo sɛ wohwɛ ebinom de a ye de ne ye nya yi sompa de na nka de ntina afoforo etie ahankɔmɔ no na ɔmo de akwakoyɛ ɔmo de okay isan sɛ mo kura the original okay nyamesuro dima ye dima mo honhom ne honamani unya wo baabia nti sompa ne de no kwasɛm ni nyame ne yɛda nase sɛ ɔde sompa abre na afi wo mo ɛka yɛn ho so yɛ asene so yɛ mo aba so okay sanse de so na batia yɛ hunu badwam no na na ho ɛna ti yɛ ma wo mo tituru wo no ma ne yɛn hyɛ ase na saa abre wɔda so gyinam okay saafo no nyame ma wakatua pam mo won da amen onko so antretre wo ma hyem na programs no mu no na MWHO asɛm bae ɛso na yɛde papa bi bae a obiebia abrabo ani so ɛkyerɛ sɛ woyɛ ababaawa na abaamu afrɛw wonim ne da wɔfrɛ wo na wohu sɛ ne flap no pagya pɛ dwanejo krankwa adwene a wɔde ba ne nyɛ papa adwene okay enti ɛno no nso yɛ password a aboa pa saa papa no na etimi ma oka o date of birth oka weebo no waka ompa boa size be we no wahu nipa dodo a atu fie so wow this is sompa okay nje nya nwanwa sɛ yɛ agenga no yɛbɔ sɛ this is sompa na ɛba yɛ no nso no ensom ba akofo okay ɛsom yɛ nyinaa nti oti yɛ nyinaa yɛ tie sompa na ɛwɔ ase na sompa akyɛdeɛ no sɛ yɛ ma ha no na nkransa yɛ bio okay kumase de na ɛyɛ na sunwa no nso yɔ na nanu ya afena 8 months nka bɛka sɛ mo mfi nyini sɛ o mo mfefɛ sɛ obɛsɛ yɛ bɛbububu nkɔn afena mo fefɛ na sesie nti ɛnyɛ nwanwa sɛ sompa ne trend na de na mɛmɛ no nso asum dodo na ato agu okay na enye new station nti sompa no yɛ mampanimfo amu na wo mo nkoso amfa sompa no nso madasasa na adwumefo wo mu nso enya nwenta so na yempem enko yanim na akatua papa ne de ɛda hɔ pa maame na se apam dada na yɛte ne nka no an Mr. Emmanuel Chere ɛne ne din ɔba no magya hyew papa de me de kɔ museum ba kono papa yeah hey what the mama mi akosu ago abo ajemra e wo museum ono na sampa bo akro na be ya to Facebook ne so eno so wanya abakosem ayo enti wo de ko abakosem dan mu museum abakosem dache omo mbebe excursion ne ba no makobi a kire won mati aya de oba yen so ho ayefe yekeka aya kesen so o senso aya white oh adama me akosu ago abaji ka kesen ma me fe wo se first no ka no waka wanu atumu momoi na o jigu mu okay untimi nsere kese say the ofe wo se oh tv so for sen okay esan apose papa obobo de wuro wa ma ye gitum nti o mama obi apo why kama emfa se dama onyankopon na Dr. Blessed for so ye na no ase ai don doctor da sen kese a osom amani eni ahoho futabla ba amansan nyina no na no fusu maye na no ase onyankopon koso anhira no sabri bia wo ma na dwempo ni nyansa na enkrofo a ode private pairs ehwe public ode private pairs ehwe public enkrofo a ye ni adwuma ye baby ana ye wo bi nsuso a baby nsuso a na emu asa waji ye nyina na ohwe ye comment ye da no ase Jerry ye nkwa sompanya ayebosome enwotwe enne nti no sen na in a hole ubesi akasade afa ho na yenkwa ya frefo no me da se sena apam kan no so far so very good so far so very good okay nti we na ya akwase sompa say mama me tire ne fe madam obema me neat work that's right o de so obema o ya me si good o se there bi
me tire we ne fefe madam na me kwa obeye wa me nim ba bi okosua wa say o say madam yo be no wa we anu aye say network into who ni say network yes very network very I didn't in America sa we be na America sa say bibia no so hwe obi ye bibi o hwe se ne oye no any baby odi free ampo baby opeso odru no ondru hoye na baby odi edru no ne fe anakane atoso a e ma resi mu se baby opeso odru no just it is even more greater and brighter na ade ba ko a de bia meka me no ma hye ne so e ma hotoso ne se oyere bibie no ade be hye nyame se be tofom da bi bibie no wa o de be hye nyame sa e be tofom madam we be se efri nyame e be gina enti se ye hwe o de bibi hye ne sa e bi mfri to da bi nyila bi mfri da bi da se ye hwe se na ye hye ase ana ye be hye ase mpo ebi hye bibi ase a omo de anantwie omo de niema apemfo ehye fom now so ye hwe etrimopo a eta ejuma we eti na sacrifice hu ma fem no hu na ma fem empire ekomu ye twen nyame anim epe nyame nsem dom se ye ho odi ntimi nya bibi emfa ye nko se ye ntimi be kasa keke pese ye kasa ema afoforo abra bonsesa sa de na ye de hye nyame nsa no ampa nyame aye na nyame gusu de be oye enti baby anyame di ya bedui 8 months me na no me ko sia obi ye di nkomo sa satan kwa ni nya be 3 months me dem ka se mo nya be 10 years o aje ne nsem enu na kire wo se enya wo na waye bibi nyankopon na ye pese enam sa akwan susu na ye CEO okay Dr. Blessed Foster sa nyame onhira no papa na ebenim de bia empire me boma ne say nyame enshane the God should make him a strong man yes say o buy water be mu a aya na edu baby edi na so timi gina na o buy mu a you are able to reach like wider space enti de bia empire me boma ne say God should give him that staying power na papa nyame sirawo na pese ejina nyame asem so nyame nya na taba ne te say lupre airbag sa pepepe ye pese ejina nyame asem so ne gidi a ye wo nyame mu e ka se ne nsansi fom amen bebia ode ni sika akɔhye bia no enim se nyame mmerepem no benya no mo benya no mo so de ebro baako ehye fom a epro na efifi a enyi ebro baako pemma eba na ye nkrabata wi a na afi baako na de share form no ana mienu na de share form na afi abɔ ho atoa a obenya ububu a sa baako na de share form betimi apro obenya bebre san wom ana ne yesre nyankopɔn sɛ onto supa engu de bi onto supa engu edwuma yi so na CEO enyamu chefa na afi so yanam sa akon yi so eye Mr. Ofori any manager Roberts nyame nsira mo pa nyame nsira mo pa na afi so ya yankasa ebold manager demakusua anti akoba akope obeka reverend minister oyosofo Tondohima oyoso enche ebe odeni no deja councillor 1 reverend minister oba virtuous woman odini juma ti se bema kokodrufo nya bema bia sa se ya ka se obi se yema Father's Day a nka enya no responsible Father's Day mama we oye responsible manager nyame shan no hwe the way a o handle you start here hinchi sane ye nya ne ade ora studio si dabi calm down obi ay calm down okay nyame onshira anti akopa papa ote ya afo ho onya nkwa no sa okay nenuma sem ene na ho keka kora po betimi ama ovim ade ba ko eme fe ne se onya ra studio pe ocha good morning we are one say newscasters no abema gboza o share wa gboza o te o desk echikura oba newsroom gboza che sa de no kora po de film kora po ba enti anti ako nyankopon onhira o yes nyankopon say
onko so anu Tony Super Eagles na ne kasie mu no ye pese ye da ye listeners na ase okay oma ya ade papa ani ye viewers no so oma ya ade papa ben Canada anope obi se omo ta kan anope obi se ye adwi omo to an extreme no ofre na ye hwe na ye ndu call session honoma na ye twen kakra se apeke calls na pekigina obi pekigina so dem beche kura do yan ne se wa fresh sompa peke no gina line so o si gina so the credit na ye full so da wo gina so yes your listeners mia bia mu obia nyagopon o hira mo nyagopon de ye kono o de mu so saa ebeko amen ate amen ma ye na se Jeremiah na ye te ne nka no na ma men so me na Dr. Blazer Foster se na me na ma me akosua go aboaje ase Dr. Blazer de me ba ha se me ye adwuma ba me so me ba ha ne de mbe hu ye ne se o de me ba se me mesua bibi mfiri ma me akosua go aboaje not to cast news not to host program per se de me nsusu me hu ye no I've come to learn a lot e de free ma ko ho enti se nei kura no e ba se me free ha se no mo akwa me no me ho da se me ba kra ha se no because my besua a lot at the front and again MWHO ASEM ba ye no mesua ne ma pi won odo mo nsem ba no dan yesua de free won mo cause adana won ma ya ne ye free won ye papa ya o kira de wo UCC ana o kira de wo he o sa ye sofo no Dr. Asa doctor sometimes what me who say and same be on back and a lot of pieces say free mo yes o kasa wo de bo ntoma no ana say wo de bo sisi wo de bo aboso mo de tware wo sisi ana say wo de tu kotodwo mo de anante a there is no way say obe fall into any trap e wo mo say to da bia de besi de na so wo de na moro so mesua pi na de free dwuma de we say mo and Mami akosua go aboaje mami na no ase me da no ase me se baby a me gina bia no make I say it's because of her that's why I was brought here enti no me da no ase na me na mpanyimfo nso nyina ase niti so your listeners your viewers said me sika no ya be ka sagu from na samo enti a ekokwa MWHO ASEM ba ye said ye enkakran ohun etimi boa ye nyina da obi fra asemu a wo ka no sa me ameti akra ma se me opportunity bi na yenya ye de abetena ase no nipa won mu tie no wadwempo ene won susu ya wodo bi wo ho a echen ye de ni pi e opportunity ena yenya ntina ya abribia no we feel humbled say yenya kwan na ye ne mo abetena na ye ne mo nyina ye de eye dwumadi ebom na mo boa ya konua sanyina so e ba sometimes ye moa wo bi wo sikasemu a ahofama obi wo ho a woni bi enso kakra bi aka ewo ne sika botom no wo be hu se watwe no ode aba o se aka me 5 cedis aka me 10 cedis aka 20 cedis 100 cedis no mo de boan kakra krampa twe no so nkire se oba ase no nya se ngofo ni sika sa ada obi se me ma no 500 na me say mba cho me ma me won fa me hospital wa o say oh ene e ka fra ne o free wa no wa fra me na me see yo mate ana me say mate but ni nyina mu no ye boa nipa say de mo si boa ye ma ye boa nkofo no nipa ba ko ensa ensu nyankopon ni katente na bibia mo na mo boa yen a ye nsatimi so dodo na so no ntina sompa akyede ye side ya basebra na beboa na wo boa na adanse pi mehwehwe me phone so esanse adanse nipa bi di abono bi sira mi nisika I sent only 5 Ghana cedis eni gina ye bi obi send 500 cedis obi so send 5 cedis but within 5 minutes time or say 10 minutes time sika bi a woni mo ho kwan bi 100 cedis bi be go ne phone so obi saya also nka me send am obi na say ayi abegu de no so a wo frɛ ye no wo se said o si frɛ no kro oje ne so ni nti no o da onfa nto ayetem bi ngu na yi so o se na nani nda se bia ne nsa beka pacho ye biboa eye dwumadie ya ye de prince da e de maye ho e de maye nchirima enu nti so mpa kyade abefa ho hyem na entimi emoa de wo bia ketewa bi enso asene a obekunafo no na wo ka se de wo me ho nyina na ma o se eno kra ne so nyankopon nani to abodogu nso ani
na ochine bi no onsa ebeka wan ena edi nke ama me asafo awurade bibi ya manhye na namu anti o ye adoye a wo de bonyankopon besia and interest ebeba ho na sense ho no eye boom 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 ti no ye hwe na saa dwumedie we say ye ntimi emfa ye ho enhyem na bibia so ntimi enkoye emfa emayen na enche se na mesika ye no ye bekwa homa no so na wonso kwan a wo fa so a wo te so mpanka Thursday na wo te ye no e de program na wotie and MWHO ASEM o started here ye disen moa ben anampuntuo ben ene de abrewa brabo presenter bi wa ha say no mo a bia ono so aye bibia mo wani age ana say bi mpo ye se de wo twa sanim senati achia we aye bibi na bia ususu say wadwim no nke ye ni say ya ana wo bibia de beka ye ho ampanyifo wa ho mutie ye ma akonya na watimi abemu na sene ya isika e no maami akọ onyankopon enhira papa na apam se wo hwe proverbs asem bi wa hase no mebusem wo hwe eti aduonu enkono na nsensa so maami hwe we sa hase me pese me di free hase no abone for those who am at okay mama free asenum 17 hono Proverbs 29:17 was setene wo ba na wama wahome na wama wo kra eniaka wama wo kra eniaka tenetene wo ba na wama wahome na wama wo kra eniaka saneka correct thy son and he shall give thee rest. He shall give delight unto thy soul. Abribia na empanyinfo ka asem bi se wa ama oba usuro sa oba beso won nkora abremu a obema wo wasu e wo mpanyin brem se wa ansoa no tuntum so a obesoa ne fitaa so okay e mane nke kyanga se mi hu yanka na kechi owufo bi se na minim se na obeya nka manye je wo so ankobu sampempen so no na nso no enya asie wie edua bi wo ho na enyini wie a wotene na enye ye it's always at last ebo aso me ma na nyini kakra nsa na matea no apama wotea akora wo se o ma me yebo agya no no usa na me nya no no usa ma na nyina nsa wo nyina adua no enyina wie no ebe de na wo koa na wo na apoa ele market ya wa se what am I say ya tete fufuo manwa ye mane fufuo na afi na mama esta beka cho so sa uni wa metia na no aye mobonti ahwe obesu wa ma akwada nsu e woni nkwada abremu a wo mpani mmire obemu wo panyi ibremu no obema na su wo a wo bone a wo te oba bi nka e ma yen kasa wo ye na bone ma yen kasa wo ye ja bone ni nyina e kode amama me akosu ago aboaje sene ye baaye wo ye ade bi na senya obesi atene wo no the adult children yeah. We appreciate it a lot. Ebia it means nothing to her. Obeka so ade amehu na ebia me catch. Papa. Now so no it means a lot. Boy. Mayen. Enti no ni ayeka ene se 18 se eni suade hunu eni ho a oman eye bisi basa. Now so dear obu emra no enhira ene no. Obu emra no wa yetene wo a wotene no wo ye nhira you are blessed because wo de wo ye ne nye ka utie na asesa wo ye nhira twasam ne kra aka a fa John ho no se ye pɛ mu ka ye mfunso wo kira ye no kwafo ne tene ne so be John 19 no wate ye ho afiri de entene ho so da bia e wo se wo feel remorse and I said remorseful okay nuhu waje atom wanu hu se wo yaade no enti abribia kwan ya wo fa so a wo tenetene ye no ya na ye nije o se enyansem na odi tia wako a enyansem na odi tia wako a ifri se oti asempo a orimu se ne obesi ne wakwada atena sani obi wo ho a obehye na se a I quite remember
Maybe Bobby catch him say na cause you go now the neighbor no one neighbor be ya adwuma no wonim ne dear and I'm so my follow the kakra wo your friend is saying social media handles so and again radio so sometimes ya na monitor kakra che ma me ne de se ne hwini mu born no yes ono ankasa nya mesi o enti no sometimes ya na obi ka asama yes e bom man te ka kire bokuro ana me say obia ene nanim nankre bia de o ka asasa onim de oye ye nti a o ma ni attitude bi ati ebisa ene agro no ya me su shefa ye muwa nankre bi krampa a wo ba bia wo ka no kran so no nya ho kran na nipa na adwene wo bia asem bia wo ka ye no wono waka atwam ko ne ba bi na won so no wo interpretation na wo de ma no ena wo wabu de esa obia ne ha wa asem sia wo sifa no ene se de wo sika no na enipa ono timesrema obi ehu fie hu sane no no oye nipa ye na no ase amen me pese de me da no ase se edru mrebi na me kodru baby a me boni din ai be se me twere me story a ono so beka wabusua ma yemfa ne aka ne mawo ne bremu 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 yenyina yetie sompa ne yenyina ye free. Hello, good afternoon. Oh, me pacho udi baby akasa free. Mami ama mpacho mayentie wa yo pacho cho free wa fidie no ho cho free wa fidie no ho maye why me pacho yo yentie wa o program no na mi cheda na sama na emrantia hene wo for step mo kumase no na aya na odigi na dedu wo nti achi ne na me ntene nka ho bi na me na papa ya ni pakura no wa ọkọ na mi nke the program nti sister bia ni eni ni kisi na o sheti ni no say anja ma wo say o ni mo rantia ni da be she no na mi dia mi ka nti mi ko da ni papa na me say na o ti ni da e fa na o say sompa na mi say ho no na ọkọ ọne ayi ọmuna samoan ma ọne ọmu ye program nti na me tie di program afutu ọma ne tania obi bi na semu bedana ayi na odi ma fe nipa no nti na papa ne na me nti no ho pa wo di program nti efi ho no sister ni fi edi ma ba ta me se pa uti mi fa so mi jara ba na ma ba be se nti sa program no ena ma mi gira so a mi tie mu de bia ena so so na say nyame to ne sa fe nyame ka de tenti yo to ne sa fe no ena sa gine de ya mu die yi so ena so ni tie pa eni tu mi hofo enka ka ne ma me akosi agbo ade ne semu bia ya no ka se obi ya uboni afache no ana se udi boni bia jai boni no anata wakokum nipa jai antisa obi so nyame sa wo srebo ne facha nyame de becho so obeyi obi etiaka entino pasa mona ma fade tu me ofu ntide bia tie mu program no pa yate yeda se pa sa wonso wa frɛ na da bia wo tie nyame nhira wonso. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho udi baby akasa frɛ me dofo. Ablo chamba to me di ko fan to test your MgsmåBORۿ. MgsmåBORHÍ SOMPA is trending. SOMPA is trending and trending and trending. Young koy ni moy. Oh, mami o di kan e bada ya mi ase. Na ya da SOMPA e di ku ina ase. Wo akoya mu da me yen so yetu me fe di do so. Ya me nu kan ni SOMPA. Ma mo de aduham. Mo sant na agide bia. Yadama sinesho papa ne program papa amade aba amade sum Ghana yadama sepa yami onsiam.
Nyame so Metia shira. mo fa apam ni adwumayɛfo nyinaa. Mate. Ojo so pa nyina ye je so. Hello Mpacho, good afternoon. Hello, mommy. Good afternoon. Papi mi Pacho din baby akase free. Akanye. Okay. Me demand damas. Anya fe. Na me be damas. Ye producer ini ana. Na mati se wo se. E bia wo free wo fra, hwe na wan free wo. Because na mo so na me say. Wa mo ni class. Oh, there be me wa ha na me ka se e bia baby a me ko bia no ma me akosua agwa aboaje obewo me story mo. There be me ko baby a ha ya na yesum. Mate. Yeah, na me church waka ho. Amen. Na mommy woni manya me ma ni pese dako invite na said you need to very sure an experience akra wo na ya di tu ya hofo na ade okay na mommy maybe be can be one me ka cho say kulibu for one more post office one one more network mo mo dian di mutuma mame okay and then I'm say me fa ho na mami di no di gratis. Oka se won ko no omo di mama ya no me radio kita me dia bro fa mama network na fe ni nya franchi me radio no bata ma na me mama muni problem nya bo tre me mo da me ya woni se ko mo dia bobo si anakoto foforo na me mama no ne radio ne frofo no omo guedi ma so denden dia omo ya ma ti be so fra ose ahefa potia se tamen kan Mampubi area mu ho no. Okay. Mampubi ya fanu ko le to ebom push office wo e ba e hon motai. Okay. Bombo madia. Mate. Ya da se pa we ayi home producer ba ko pe. Na mpacho menka we ntwom. E bio na mo ka ya nkwala no ho asem. Nkwala ndia me hu se nyakopon fra sempia so aba. Nne ma kwala tena. Na debia mekase abana ye jaibo ewu school abana ye jaibo wu school na ma isa yan kwala mi woma to atete kura wotia omo kura entia enti anka mestre teacher for na nyese se bi o ba bu obi ba se do nanta enu batu bu akwara no se se bi o na 90s nu ma debia mekase asem no 90s ma de baba this time. Okay. Mommy who share difference that you will. Okay. And Mr. Mon can welcome. Yo. Yeah, that's a pa Mr. Ka. Also your home producer bako. I no monitor near mama my nana say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby Alfred free. Asana ko for to. Odon Pacho my ntio. Mr. Kwansa. As in Mr. Kaswa. Okay. Me team pa me mo ba enche. The team on Kwansa. Na di obi so de kumasi bi na tuma yitie afitio. OHENEYERE YEBOAA. Okay. Oye juma papa. Na oye unkasem piema. Unu yasi ni ni abobo banya. Se maya kwa wade yu konsen ni na yitie. Na nimbe na tosun betinji. The very from Grand Sabai. Ya me ya to anichi. Boy man she akra mbubo si. Enya sem keto akra. So bitia wa dia sena. Well ho so kla clean e wo ko sa. Okay. Ana ya ne pesa me kana se ochi ya sia ma ubo nyadi. Enya ma. Okay. O ma mbo nyadi. Yetina to piaka.
the Kushi gas and I'm going to come here. They were turn for. Okay. And so, what can I say? I tell you, now, man, so you're quite young from the corner over bars in the line. Yeah, you can't go for it. Man, I'm just here. Okay. Mate. Nyame so enshira papa paye. Hello mpacho, good afternoon. Good afternoon. Ma radio no enko form enfa volume no enko form ma ye na yenkasa. Odini baby a okasa free. Mpacho, efem George. Okay, my entie wa. Okasa free. Look at this again. My entie. Tamawes. Mate. Mesem sometimes we be ready to one. We enya kasa tintin jasa. O kan wa san ba ku ni na ko. Ye bo mbe kasa na e je be church we esa pa fofo so nya kwan ense. Okay. Mate. Sumpa mo ba enche but mo ya be. You dey especially na nya ko sa go back. Na me na so ana man tell. And sa ba kra. Because of movement we do with you, not any can. Because information for our fans. Okay. And the more bodima, more cost one more jumano. No by any check, but some more yajuma. Yes, I'm going to say, yes, I was on your team. It may be taken there when you are almost once. Yeah, that's not me on council hopa busia enche yedini nyina ebesi na for golden country jumedie no abeto aso na so betimi aba 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Me pacho, good afternoon. Din baby akase frame me dofo. Mbacha fara ni o kan so bare. Hey, abawa my entie way. Yo, ye de me fa ba mabaso mundima pa. Mudi. Ene matene fem na. Okay. Apam grandma de na ya na ye yituke. O kana na apam de mo aha e fine pa nyame tra mo pa. Amen. Ene mo juma pa mo ye. Amen. Yes, yes. Ko kana mo tene ta. Mate yes, yes. Nyame tra mo ye pa. Amen. Yes, yes. Shamo bosse na mo betina na de nyame de bedrom yen kakra no. Yen so da ne da ya betina na yen mo ache yen mo a ma yen hwe na yen fa into apo ewo hase nom. Me pa cho good afternoon. Good afternoon, my dear. Do they do come back? I said, "No one friends here. That's a sad be on so ya ofre. But what fra ba ya mo akwa ba ma yentie o tema meya." Oh, and that yeah, it's that I'm to come by. Catch a woo in a many of them are on. Okay. It's a and your share, that's it. I do they do, and I hello. Last call and patrol, the baby, I can say free. If I tell me, I'll buy a fan George. Okay, Mr. George Patrol, me and you. Yo, Madam, I'm a program. And then they can you program. Okay. I do for you, Mr. Munkan, and my other to then, my family, they come in and my phone, but they're not more company or return. Yeah, and then you will make me up on the bed. And then our area are not going to be. Okay. Now, the other people and phobia was abandoned and not on Canada. And then I get it and found I used to see. It's my fan of the American American. Now, there can be kind of cocaine and hot spray. And we'll be a man yesterday a background check. Either or ban another man. And you take a clear look to here. And that's anyone will be now. And okay. You know, I said, and I'm going to have a problem. Okay. And I hear a company. Mate. Okay.
Yansu yada mu nyina mo asesa abribia mo ka ye ho yenkwan ye enye yi asedan koma mo afe ye sponsors nyina nso onyankopon koso anto nhrenso engu moso na modwuma no so enye nkoso na enye prompron yes sorry maye na Augustine asemaye na apam dada asena afemini abema Jeremiah Samson mame akosia ago aboaje dondo hima ono ene ye candy for yes sorry de na ye for God and country Professor Dela Abochi ena ene ni crew no eba betna semidin de OHENEYERE mame ekwia yeboa esiama bronya wadaroma yemfa we say into apa happy glorious birthday eko ediama Gertrude Lamle Amening Ana se Mrs. Obiba Kwenu. It's your birthday. Onyankopon koso enhraw. Na onfon fra domo enko adomo erade wonsranya kese wo so ne humo bro ene na doye no omane mpa wuti so da ne kanea eni wanim anopawia eni anadwo dasuo mo omo ho ban onkraw e wa abra wo ho emasem na apam biada osefo no epam wo so no erade ema no enane enko wanso ma oni unankwa emme na emoro so na ebehu onana nkanso amunyinada ewo Yesu de we love you so much erade tintim wonamo se eduesi asubonten ho mo han empo de biara eda happy glorious birthday to you chill but don't freeze mommy onyame nshraw pa we efri yankase enua be ma jeri ho ena yede ema wabusia yakra munyina Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Ase wo di ne ho agro.